ke JHEDC kalau don lupa ke ICU. Aku apa nyos ngong na piswa begini aja perang halor ke ba ke isi berim kalau le bat ki kita kimat ki bakongsan ba kini ke isi ketemu banwanra hakini kisnam ki bansawan atambor. Aku boleh sibun mah ya kejeng keli kejeng pi. Oi ngila ban ong kumta namar ki nong persya hai kila ban kedeu ya kata kejeng long kejeng man jong ka district council jongi Henry ban ong bet bahkan don hapo ke ICU tu ya kata tengim la ban pidiang. Hoi sya ka don kata kejeng hiran lene kejeng kerduk pasa ya ke ba la sedang na do kipor ki mencua kat bangadang simti kum si emru kalau adon lepa kejeng du tulop kumbala sabenai nang ta susu kawan sekenika jingkang yo diuyong de kumba pitip hi namar ka main resources jong ka council kini ke de naga kajana halor diuyong de nabar do major mineral bat minor mineral de kita ki de ki dau ki ba pelong ya ka council jongi ban ban kenduk ya kita kijing lene ban siu ya kitulop hagipor kiba biang bat sakaweru ka kalong kumba pitip hiba ya ka share jongi halor kini ki realties jongi la kalek with the state government te ya bara kitu reduce kepada ban siu jongi tingin hab ban le approach ke government ban release naga government te ka dawi kalong ba nagaliang ke government kam ju release in time kala ban long ki delay ha ka kompelaj ti kata kapor kanang yai ti kandon ke jing tut pat ke jing sa teng ha ke jing pelaj ya ka tulop Henry ban ong ba ICU tu kita ngingim la ban pidiang ya kata namar ki development ki bobun ha ka council ngila ya le bat ngila ya pen kiu hi ki jing long ki jing man hapo ke council ki jongi wat la dangi don hapdang kata ke jing keduk pisaro Henry ki kami ki ba ka state committee klale hapo ke council ki don sipun ki